muri Maroc ibihugu birenga 150 byemeje amasezerano rusange yo kuvugurura uburyo ibihugu byo kwisi byita ku kibazo cy'abimukira bisukiranya n'ubwo hari ibihugu byayitarukije. Muganga Denis Mukwege, umwe mu bantu batsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel uyu mwaka, avuga ko afite icyizere ko icyo gihembo kizatuma abantu bamenya akababaro n'ihohoterwa abagore bakorewe mu bice byabayemo intambara. Perezida wa Madagascar Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina bari mu kiganiro mpaka cyahitishijwe kuri televiziyo mbere y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida mu gihugu. Muri Sudani y'Epfo ho abakozweho n'ibitero by'urugomo rushingiye ku gitsina ruheruka mu ntara ya Unity batangiye gushyira ahagaragara amarorerwa bakorewe. Muri Nigeria abakora umwuga wo gusetsa barifashisha imbuga nkoranyambaga n'ibihangano byabo mu gukangurira abantu ingaruka mbi z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri iki gihe abarimo kuba imbata y'ibizwi nka opioid barimo kwiyongera.